Eka kinonendo bende okinde magi ka otenlegi kod okil Nelson Havi ka chiel bende kod nyawadgi giyango kanyendo kendo timo mos kalore koda kako osebedi ka irakruok koda wechegi kumopogore opogore to moloyo magi kumamulo lakteche ka Danstan Omare oyango ni gin bende ok gimor kod okang' makoro nyoka onendo mano omiyo chenro mag thieth orochore od thieth nogo ma Nairobi. We sincerely apologize on behalf of the state for what they have done to where lives are given birth to where lives are resuscitated, and to where lives are preserved. The hospital is a serious sanctuary. It is not a place government should interfere with. There are other places to interfere. The children who are in incubators, the mothers who are in maternity wards, the patients who got accidents, it is devastating. Jalupo ga Edward Busiasa mar ODM bende ne gavana kaunti nogo ma Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir oyango kanyendo ni sao sechopo manyaka koro gwenge kata counties mabende osebedi ka oket tenge kata jwangi kuom kinde malacha koro nyalo yudo chenro geko mag dongruoge mana kaka counties mamoko ka otwa kanyendo gwenge ko mag Malindi kinde nyasi geko mago mag Solomenda ne karito nyithindo gwenge makono yango ni gwenge mathoth ok osebedo ka chenro mag dongruoge kalore ni ok osebedi ka oket gi tenge kendo piny owacho pok oketwe maino kendo jotelo mowuok kone mayudo dongruoge ka oyango ni sani to koro winjo bed ni loko paro machalo kamanindo kendo ne ni gwenge duto oyudo pok maromre. Katika hii pointi hii ya 4 wakasema, je, ni sehemu gani ambayo kwamba mapato chakula kinaweza kutoka zaidi? Hapo ndio ambao kwamba pesa za Kenya ziende kupelekwa zaidi. Wakati huo mkumbuke ya kuwa kila Mkenya ni mlipa kodi. Kukapelekwa pesa zaidi kule ambao kwamba kuna mashamba. Na haya yote hayakufanywa kwa sababu ati Kenya iweze kunawiri. Yalifanywa kwa sababu ilikuwa inajulikana ni nani mwenye mashamba katika maeneo yale. Tuwatengezee mabarabara hadi katika mashamba yao. Tuwatengezee yale ambayo kwamba yenye kufaa hadi katika makao yao. Ndio ukaona ya kuwa tukizungumza ya kuwa hii marginalization haikuanza, hii kutengwa haikuanza jana na juzi, ilianzwa tangu mwaka 1965. Sasa hili la 5 lingine ambalo kwamba lilioko ni kuwa ni lazima Kenya iweze kuinvest, iweze kuweka hazina katika watu wao. Shule za TVET University School huku kwetu Pwani, shule nyingi zimejengwa na pesa za CDF. Kwengine investment in education ilianza tangu wakati wa huko ma universities na mengi zaidi.